turi kumwe uyu muhungu ukunda rero ngiye kubabwira amakuru rero yiwe. Manzi afite ubukwe. Mbere yo kubabwira itariki n'ikindi gihe reka sabe uwabo atambuka vuba. Reka muzane ibi tuba tubikora kugira ngo tuba tubikora kuko tuzatarama bakoze ubwo bazaba baraye bakoze ubukwe. Manzi rero uyu ni umufasha wiwe, bafite ubukwe ku itariki zingahe Manzi? Bafite ubukwe tariki 18 z'ukwa karindwi. Tujya tuberekana kugira ngo umuntu amenye ko umuntu yasohotse mu busore. Nimwongera kubona mu gitaramo cy'ubutaha muzabone ko ari undi mugisha Imana yagize gute yaduhaye. Manzi rero turabatumiye mu bukwe bwiwe. Muzaze tubane nawe, muzaze dutaramane nawe, twishimane nawe, mumutwerere, mube hafi, mumukunde nk'uko tumukunze. Imana imugire neza kandi na madame turavakire muri Bisubizo. Imana ibagire neza, ibintu byishire mu bitaro. Gasita nakoze agira n'abandi babakira bose. Imana ibagire neza. Icyanyuma dufite live recording. Giruwa mwegeranye mu live recording. Hari concert dufite duhora dukora ngaruka mwaka. Samu ni umugisubizo wacu wa Kigali. Ni umuproducer afite ibikorwa byinshi akora muri branch ya Kigali. Uriya ni madame we. Bakoreye ubukwe muri Kenya. Abantu benshi ntabwo babaye. Samu turakwishimiye, twishimiye n'umukazana watuzaniye. Imana ya Isiraheli ikugire neza, turagukunda. Nitusha kuririmba umutambutse hano turirimbane kugira ngo abone urukundo tumufitiye. Icyanyuma